ama sa pen hin tabang pharoi phat pa epewa avel van pathin chu thangwai man lang tuni pathin lungse nai chan jalavin inam sungoi phatheina za tamta changwin hi chola chan tamta lolhinna nei mihim ho cheteng le so pi ula now sports lang pang hen lang ateng le service en lang te talent za chum choma lolhinna ne ho ne kheu pi tawin tunin avelin fil choma lolhinna nei cheteng le emerging multi talented young personal mi phep khat tuni kheu pi deu hin tuni hi kheu pi deu hi koi madang helovin kufida noya actor hi a golthang jang boy v kuki chole ama team ho tuni kheulim pi deu hin tuni ai kheulim pi deu hi kuki society sunga kuki nam sunga hi film industry hi iti khan to na inei wa tengle inam sungwa nula pate han lang mi atampin kuki film industry ai lo left hulai life film industry ho ai vit sit na til tam ta omin hi chong neu newa in khil che diwa phat in man deu hin mi pi ho jong lung thalovin pan satan lapumin an pangin ka hin temove tuni impact tv kuki chipin thai talk show avela ekheulim devin avela mi pi zo se kan lemovin chuteng la tunia gas hung pan pi wa pujang boy v kuki no hong na team ho avelen kan lem kinave ekheulim naw ki pat thein dingin no hon jong na ho self introduction neu chan hi nei pi lo sun ki pa mente ka pi pau ben ama san tu ni kho pha hai pa phai pe wa pathin opina changhan lang stale tu ni kho a he tabang kin lo pi kin to pi chalai mana to thai ding ba pha hai pha phai pe producer impact tv chuma ke pa thu ka sei ove ta le kai ka hele kamin ta hele ni khuzang vai phe hi in media nei he na che hele jang boy vi ku ki Facebook hin Instagram hin so chum media nei he na hi in kai ka hele el khonom jang hing li bang khwa cheng ka hi in bi veng nom chur champul to alam kai ka kop je hi in tuni khwa hi ku fida kuki film development association keloi khom na no ya Lizon film production film company thalenga hongkal song ka hiwe e chanchu kya ko henten abana kaloi tenin introduction bol pela phante pa me ke ka hi le Benjamin Lungden ka hin ucha mili ka hiwin kachunga mi niu min kanau mai khanau min kachunga te ni tu hi shalo min kanau ji nei tan ke to kanu hi tu twa hi bi veng num wang khwa kai hone ki pa ya o kam kip gen kom na le ni zol wang khu hin kanu le kapa min chi le zangam kip gen tule aning kip gen hi ki pa me na mel jong hoi thin film industry te ale film lang pang ti ala mel hoi teng le talent nei cha bu hin inam sung wa hi pathen lo pi nai chang ne pathen phathe bu nai chang pathen lo pi han lang na mel jong hoi thin talent za na nei diu ta sano men ateng le kimu jong kimu hi tan visual album me ne ho hin adia tu chunga film production minan hongkal son na chung chon wa he promotional discussion of neu chang in nei diu hin hi chima sang chun e hon tu inam sung wa hi ivet na hi le nule pa khang lui cheng atam zo hen inam sung wa mi ho ichelang panga media lang panga kipi ai lo wa hele film industry lang panga na tong ho he them khat vit khiel na het khiel na tam ta nei jirin na thil dang nang ki hu masam hi chi ne chat nin hel chit pe wen nang kati na chu min athang pe he ri atam zo min a het khiel na he film lang pang ai lo le beauty contest lang pang ai lo le chilang nang stage ho videography lang pang he mi hin chan hello ai lo la min la khan hello ai lo wa hele zula sa ki ngol sa nupsa na nei khulam panga ho min aha vit nen it's a vit sol na min ane na it's hi nang mandung sit ten kada as main actor hi na en ku fi da na so nin hil set pel son ke pa mente ke pau me hi alang pi a to condition han lang phat ma sa jong le mi tam pi hin iboi naw le nu la pa tam pin agyaw ka chu hen na henge mi hing bang chake bang poina ken jong ka bon chake ven ka phawwe actor actress ka ti the poina ka law wen jong asian jong deng a pha jong deng mong he mi ngi khana chana a he bang ka senom chu pi han tia hele le si in khoi chan song ba he pathine mi zo si tala na pi hin na thanum na za chum bol thine za chum ma hi in chi bol the naw chata le e sei the naw e to the naw na e talent ho he e man cha dengo in sung i khu sung e vyang sung inam sung pathin lo pi nai man zo de ve ti cha chum nam pe na ka senom he ki pao me ai le tunia ikholim de hi
promotional discussion agi sei ma bangin tunia film na hin bolo ipi film ham ateng le ipi company kona production house a ateng le ku ki fida affiliation na bol tho jong se tanin sei pilusun ki pawmente ki pa tunia itho lo nau hele kapago lo film na hin na kapago lo film hi aum talau kapa el thangtin kho vai phele lam thin moi vai phe ka ule kapa mena hi memorial hi ki bol hi in ama ten hi hele memorial ki bol chung chang hi 2006 achun tuila bus accident ani honin ni kho khan ana be khom hanen na chicho chi chama ten memorial bol kha cho hi en aban le kapa go lu ki ti hi ka bolon hi le tulai hi chapang cha ka hi bang gam la go tilang hoi ka khosan ka ngai lu in na e chi cho tu ka la e ho nam sung condition ka ve hen la ka lai na en chi fictional story hi na gam chung chang thui ka hin ji do kha hi sta le ko fida affiliated hi lo na hi le e ho ku ki film industry khan to thene ding le association hata thil kha cho lang di achi thene ding ana ki bai pot thene ding a cho ku fida hi association din ta ke ni ya chinoi ja hi company za tung chom ki khaila ji hin chinoi ja hi ke e ho Laizen film production jong hi company khana khaila hi ki paw me kapago lu hi Laizen film production company in nine pu do hin na to ateng le zo na zo ta vin to hi premiere so releasing wa ta na ki paw me a zo teng le pham trailer hong cho na zo ne trailer ki bol ho to do long cho hin se ten ateng to hi it's a film na bol na wa hi actor actress teng le role tam ta ding hin it's a role as nan ke thon pi certain yung omen ki pa omen amani jong all la thusim hichi film nakap mo ba teng la ki man sa thdo long che hin dong hin tin it's a film thuang chon han saitan gam lagu pu na fictional story a hin ki pa omen with kal nga le omen ateng la nang personal question khat ka ado be no men certain ko ma ka chi masangin acting career nan pat na hi giti ko man hin pat na ateng le hichi acting nan hichi lai film industry nam lut hi ep visual album role nan bol masak penam ateng la film ep film nan thom masak penam so neu chan sai pi ki pa acting career hi neu lai pa na hi ke hi skit salung lut mi ka hin na skits neu cha cha he pan canalizing ban le acting hi direct ka mo thanom jeng pon na kana thanom na chu sei sau jat lang na thu sim ji story ji hoi ka thano men hi cha thu sim kana ji ji yeng thu sim jong chu fictional me hello documentary ho na hi cha chu documentary hoi kana ngai sangen ku ki khang loi long piti tui bonga ti so ko loi khom na ho ken kana approach ji na amon hin kana zui ji in class 9 apa na chun tu changia hela kum sigi kum get lang hei tain amo ko mai thule la kana la azia ta chu pan kana la a hele anglo ku ke war hi audition han je ka uta na e ji ja chu ken jong nam pi po ja khali ya chun pan kala no min ele panga gala na chun thu hong ge dong ne hele ken jong ti so ko ma ka jil do han la ho chu acting bol to kan bo kan se ko ta hele cha chu selected khong hi en cha pana cho media hin itabanga hi namsung asu hoi theyana namsung achoi hoi theya chuta le itabanga thilna ke tang ho hin namsung alo pi sa dam achoi sangdem the ka hi modo ja na acting a hong lut ka hi en ka first lut jong chang lo ko ki war ma hin na chu aso dolo chala lang chu tan ten na chu anglo ko ki war chu hi pian jeng na ke ka first ki paw me tun abana Sir Benjamin ko ma thudo ne khat ka hin do no men chelaya ka pago lu chelaya nang ma rule I pen ha mateng le rule la cho ha na sa pen I pirol na bol so ha na sa pen so ne khat nin sei pi le ma rule le na inspector hin aiwa negative lang na negative rule la gi chip na lim ki sa me aiwa nga kha ka sa be jile na it is kai dia ka first time ai ji achna me ka experience ai lo ya achna news reading ka bol ho chu ha sa ka sabe ne ki paw me ai le ta next acting career hi ta ai zui pai din tiam ai lo wale it's professionalize na bol no mam chi na ka zui no me
phat awana lam sangana junior thailing omal ka zui mum jing ki pau me ala sir kam ko ma kyong ka hendo aya dang ko sana ki fel di ang ipoy sir Benjamin ko ma ka hendo ma chu jing it's like as it's na film company khana ko na that to same film ma hin na kapago do anang role hi ipirol ham mating le na role a hi nasa pen role so ipipen role ipipen scene sam iya hi positive role na ta nau pa zang boy apa ni au chi di na ama sa hi tin tu chung a chun ni ga dia ka tip lo ma chu ka kon na cái mà lòng kia là chú bốn chỉ cần có sai gì bốn sai dan so wholeheartedly pan la as nuk sa mo mo he cái sa nam lo thil zo se ibol lam mai lum lu ta wholeheartedly na ke pepumai pana he le se nim ki san success ong ki mo ina ki pa me sir ala sir jang boy nang ka hindo ki nom sala tu chung kufida ka ti kufida no ya affiliated no liaison company in production bol ka pago lu he huilaya release bola tingla huilaya muna premier so bol ding ti ho nangai to am sir tulo to chi go dana hi to hong ding ni sim som la khat na saturday nil ha pungko makhai le hin bi ve nong coming to ra hi releasing program kon de ke ti na he chi releasing program e gon sai te nga hele hen e ho cookie habitat areas na e ho cookie te chena zo si he e thele ke chon han lang itu pe dei ho ta chon na alo len thena deng on chon e cookie te chena zo si mon hang pia na ke chon zo thele ti chu ka to ma hi ne chalai ka te thei pon na a kelem chang na zo si mon na to so bowling di ti ka to khani e lim zo si ki paw me namsum khan to khat he na aje chu masanga kumsom kilung sit khang la ko na chu get bi za ram khat hong chi kum za ram khat hong chi film amy film hing do lo ne na ahung do chom nan he wanga vit thei elo premier so host ball thei pun na e che na ai wanga tampi chi na ahung mi hung pam an ha tam ball pen chula visual album na gospel visual album hi na teng le love song ai hin tam ta an ball rin e cho pan la na in ne wa step ma in man ham ti kit na hele e cha pan la ho chang chang ji nei thu na ita ji nei na dong ma hol na ji hol na tabang time kon ang ki mon hoi mo the jing ai wanga tu tha ai ga na hele film company mun chom choma khan to na lam kalanga ko ne hui lang a kon film company tam ta ang tan na e chawan film tam ta an ball do jing ren youtube ho ki ve thein premier song ball jing ren ki paw min tu chunga go ka pa go lu na ball hi objective nan ball na thu pi pen chole nu le pa memory la na ball hitan na nam sunga ringa impact nei thei objective na ne am je ka pa go lu na ball hi is a was on ka hin sai ta in fictional story hin na gamna nam ka ngai lu ji ting ka ten na ka jong ka bol thei sun gamna nam ma dengang story kazi kha cho hi en stale chithu sim hi gamtung chang thu hen na to ka la hin ge sele ho he gamtung chang thoi ha boi de sa de kum khat ma sang chon na chi chon choka ge la hela ka pon na ai ding wang ka ji do lo ka bol do lo thu chum ka sa ka zo kham khama ka ngai lu na za la ka hin bol hi ki paw me tu lai young generation khang tha tam pi hin nam chung gam chung chang chu thu ai ha pon na hi chi nangma ka pa go lu amin se yong chun apudo tai na go lu te la gam na nam gam sung hi tai nei lu hi tai na ki pa me tun hi chi nang bol ka pa go lu filma role hin lading actor actress hi cho ETT nahin thana ETT nahin bol do ham aje chun nang saitan actor main actor yong chun nang hin na producer yong hi kit nen director ma man hi kit nen ajo introduction ka bol la multi talented kiti pa chun nahi mo mong ya chun nang man hi film company a hi na production house a hi ET hi film a hi mi na ni thanam ET mi role nahi ni a ET direct nan bol ham ET film success hongi ham financial lang pang lang koi support nan bolam chong cho detail ta nin sai ti jeno ge pe na tala so do phan lang ka ten film ET te nga le hen mai thu he ta pon na thil dang da te the be se ta hian je chumi ma sanga va the denga na ki tong go he ti ko ne sa ta ne ngai zen na chi ka pa go lu he ti ko na denga he pencil a ji thoi me a jong a ha ke sulu na hin na chi develop
script ho story ho development bon na deng le ai ding bang ta hen chi sa thine deng a hi ei ma changin chingna thim nei kini zo lo hin na mi bol ma sa lo chingwa sa thima so ke dong nom ji hi hi cha hi a pen tu ya na to lai ting katen na ichla ya in ha ke thop pi hi pale thang dong ra hi en ama hi ho ku ki la deng a zong number 1 hin na tu changge a zong hi so dong ta ai la jen ama chunga jong ke pa tho ka phongen na ama ko mai ka chi je pa ka to simi sida banga ka bol ding hi in chida bang thu ka se ala ka se khil ka se kha da ham ti ho na kana dong jingen dialogue ji ding dan jong na mala thil om ding dan ho society to credit a ki su kha the ding thil ho jong hi pa jong tam pi helen na chia cho a thil bol zo si he pa he tam pi na 90% kana dong ji in cha pa na cho film boarding khi ta la chon film chu mo thui lo hi in dana nei hin na rule regulation nei hin cho zo si bol on the denga cho sau pi ka ga lo wa mun cho ma ka ga zo lo wa nga cho ko feda noi za film workshop pha lo kon training ka pang ji na ka ke tit ma chele workshop thun ve ka pan lo ka pan to ka hi film ka bol de ka tin na adang dang cho official music video ne ka ke chi men cha cho workshop thun ve ka hong pan zo pa na hi film hi kan to ma kan bol hi ta le education gona hi audition hi thupi tenga call di pona loile pa ho koma status ho kamang sa en whatsapp kamang sa en film pang no mo ti chun ka se hel apang no mi tam pi hong omen na cha chu to e ngai long ko te ho loya hi ben na sta le tu na kal song thei lo film ngai lo sta le film ka pa go lo ngai lo film industry ngai lo mi tam pi ong thei lo ho men ho jong na chung ke pa tho ka se no men cha cha audition kan call ni chung khong ke su khom ven khong ke su khom zaw wa chun sốt pi bang cho training ka bol thei po bin na he pale than dong le ni khat bang cho training e bol pi bin na cha pa na shooting ka hung cha la wa hin ke chi shooting lo hina da nga pan la hi ke sei le atam zo hi crew member ho ke he jing ve na smile pa chale in kham khama ke po do hin na ka crew member ho ka pa go lu team ka he jing ve na gare zong am han ang ke po do na ta leนี่ละจ้าโห refreshment โหจังเกียเฮกะละขัดนะปูโดจีนะขัดนะปูโดจีนะ transportation นะว่าดึงจะตัดก็เกโตโคก็เกโตโคมจีว่าเห็นนะจุดทีมว่าก็เห็นมีมัลซันก็เซโจปุยจงจิบก็ปาทุก็เซโนเมตาเลเฮจิฟิล์มหอยในดัง technical gear sponsor เห็นบอลปีตัวMS Junior Solution ก็ที่ rank ไกรถจอดจังปนนะทิ้งหน่วยฟอร์มตาบังสเปรย์ฟอร์มหัวตาบังหัวเจ้าสิทำไม free sponsor ไอ้บอลจึงก็เห็นนะตาเลอิสราเอลก็เลยปะทางดงไว้กิตินะมาอิสราเอลไทยมาจงก็เก็บมาสังกุมอาปนาจุสมสังไงท่านึงมาเลยปะมิลลินหามีจง refreshment จะสังนี่ท่านึงตาเลยเดี๋ยวทีมสุงอาจะเลยที่ทีมสุงให้ตั้งอาวาสนะที่บางอาจุเลยไปไงลุดนะซาลายหิ้งจะบอลด้วยที่จูก็เสียดอนอมเฮียคิดถึงไงนะซาคิดถึงนะซาเลยคิดไงลุดนะซานะคิดเปล่าไหม film industry ลังปังที่ไอเลยโหคุกกี้ film industry กุฟิดาไอ้น่าดังดังอมนันเตnga hetia registered body zu kufida hin ateng la manwe affiliate tamta company omin na he choi ga bina le film company film industry dang te thei poi grassroots level um na lai na aji chu financially sound hi lo na ateng la personality acting ateng la ipi lang pang ho imacha hi lai mi to te ding na hi ji achu hi chi ho film industry lang pang he acting career lang pang he i tiki bol le mi chan ke phai zong le level izara ma ong ki kal thai dam ti lungal hin sei pi lesan ki pawment ke pe hi chi ke zong ka po na jing kha cho hin na e wang ka po na ta thui tam sile tu la he thui tam sile mene da ke nen na hi chi hi chuni ma tha sinu pon he zala tu ni ta bang phat mun ka lo hi kasopi ka sangam film ball khom pi kalo khom na ka dem na jong he pon na lam ho no sina ka se jong he pon na pachma dewa kan se de hinten film industry hi iga bana hele to lai le khasima lo la thil chita thita ta bo hlong chum na te wanga alo pi ne khat cho media ha na impress ha na pressure ya sanga he na e ji ja chung tu ni khwa hi inam pi dop sang na ding le alo le thil hoi thil tha nam pi lo pi na danga bolo na te hi media cho ka mo na chu ji chan chi a hoi na ding le mabana na sa ta ai khan to na ding ba ha ma sa pena ka dei sa chule training a hena training pai mo ma jing hena training ama sa pena ka focus no men acting bor hon jong training het ngai jana amale director hon jong training het ngai je editing hon jong training het ngai na ama sa pedinga production house training na sa ta bol ngai na
training kan bol dong hen cha chu ka bol hoi tiang wala chu aba ban hong sal deng hen na abana mi pi hi ken na yon training ka bol wa film pa ka sem wa mi pin ei cho pi lo ai bat pi lo wala chi ki hon marketing ha ka kila do ham na tu ni kho chang gi ya hi bana hele mi celebrity so cho min gen the chaga ke thu pi ho hin a hin na e hong ku ki celebrity so ke te taw ta na so hin mi kom za khot ke do a ke thu ma hin na he ta bang chang gi ya gen the ke to hin chi cho pian tel marketing hoi lo je hin na marketing hoi na de nga hi cinema hall apai mo en cinema hall hong thina de nga hi government zong direct ngan ai gon pi the po bin na e cho thela sa hin state zong ma song nei nai po be tu condition hin na ka sai no pian chu he pian tel nam pi ngai lu film ngai lu mi ho sa mi lal ho hin cinema hall ai sa pi o ngai ji na cinema hall ai sa pi dingo sta le chi cinema hall sam hon private na ran ke bol dingo na e chi ko fida association of the keloi khom na to phat ke thu khom ba na so sim khom ding hin na fa le chun cinema zong ke ma mo bol ta lo de ke ho ke ka competition hom ding a team hoi lo par marketing hoi lo pa chon hum ke thang to min tin hum ke leng do tan tan na e cho hi en tu la hi ka sei be ke lang mo nam pi te han mo sa da te de na thil hi bol khan hi mi bol khan hi ho society na chi na example ra cho example ho turf ground adim ta na cafe jong te bonga pa na chi to wala dim ai ta na bala salon ti ho jong hi bol dim jeng ai ta na atha po do de he gal po ven ba no le sina marketing hoi pen cho cinema he na pung kal kha pung kal ni an kor pati lo na thei cho cinema he chi business mindset hi ko man po do lo pa ho kalai na na ai bang film ngai lo ho tua film bol ho hin ki ni zong ki lo ki gen thei jai ma ki bol lo ki lo na ai ji chon tu nu khwa hi ya wa zong hin nunga go lang ke hi ven pi ling ke hi ta we khat na chon na ka ki actor sa ka ki che sa wang wa hi thil khat bol deng ale MLA ai lo ale nu le patia ko ma taw jong za cha dom ta he na cho hi in ta ha lo thei lo wa ke taw hi in ye hong jong gen the che ka ke thu pi nom e wang ke thu pi the po ve pi chu ho yong khan to the wa te hong jong na sa ta nam pi do sang the ya pi hong jong sa pan bol thin deng wa hi to ka sei ho chong hin na ni pi hong jong ka film mo long hai salai wat pi deng na pa than nom tai wat pi de isa pro deng da le MLA ho hi han mi ho sa ho businessman ho te taw te na dang ho officer ho te taw te amo ko mai he ga ke taw ta lo de che pha la chuna ta he e film he la ta he production hung tam go he na te khai go na la mi kha kom he pa gas he no gas nu pan pi ti de taw jong e chi jo pha le khat ga chi ke ding he amo he ning tar je taw na hi cho che ke hon jong ka de wa he po in ja che ho om lo na de nga cho ngai lo ta za ta nan pi sunga mi ho ta le sung le pai ne ho hen hi chi cinema hall hi mi za khat zani do na de jong le set up nei bol pi de hi chu film khan to na de hong ten na cinema marketing hoi na dinga marketing competition thei na dinga chu fa la che ke ho jong ka hong ke han bol de ngo training na training bol la film bol ho jong ki phalo de hen session na ti pha la chon ke jong na sa ta training kan bol de film chu cham lo ang khang to jing de ti chu ka sei do no me ki pao me ale auditorium hello le theater angai cha na cinema hall ti taw te competition thei ni nga chu hi chong chu it's so lo vai le kom tu ti dia competition thei lo na khat chi pham ta le YouTube ho ai lo Instagram reel ho a short video pi ne tam ta na min a bolin cho i ma lo theng min a gel tan ai bang a film mom ki teng le competition thei lo vai le itham level ki kal thei lo na sei ma bai ye pao me nam sum le pai ni ho se poi nam sunga nam ni pi tha ngai cha ni pi support ngai na ye pao me ton loi ten sai ten ni ko ma ka hin do nom chu tu chunga sai ben min ko ma hin ki dong le tu chunga film na role first pen a hen na tin na chi first pen rule ho na hin la na he ep nangma personally nangma dinga khan to na ai ma chal na ipina nei pe mam ti so neus khat nin sai pel san ji pa am te chi ga film bona ko nai na film za ko nai zildo ti di peng ju kan nei lo na jong le ka sai nong hat chele chi ai mana film ma ko na jong na ki su hal na pai na si khat ni kam mun ten na ita hin ko man jong na ita bang khat sa sela na ga kipi mi het ya kim long na an na khan ke he ki pa me dan so amma sa banga hin khu
chỉ tao bên tôi cái zal đều tại na ama sa cho le na loi khát lên như to na mai lâu nan to khom na chel na ball khom zat chu bu hin to ai le tham stage lane khát na performance ball tại ya chu personality development khát yong na khát ngan nei ta na tiếng lại tu ni ông châu đình khom thei ta bên để cho cái bao mi tôi na sai kam ko ma kan sei nom chu ta na tu chunga hilaya kapago du na hin to na he nangin jong tham khát tham life lesson ai lo ai le ipam jildo nani ninga ta sanen life lesson ti tawte e ka pago lu ako na he nang man personally naga khan to pi naga ni na phat chom pi ipi umai nin neu khat nin sei pi lesson ki pam na tu chunga hi ke hi amasang chu ni la chu ka zaw na tan na he ba tu chunga hi masang ka bol ho sangin anom ka sa na loi te ho nau te ho yan lang na once ke ki bo pin up so ke bin na masang chu se sin ti la na kan ho ta bang na ni ha kana sa chu tu chunga hi ta in ka bol da na chi chu kan pa chom te acting level exam khat na kal tai na acha ki paw me ai apane role ni so na acha vết kal nga le lo me ki paw me aba na hi director pu ai lo la producer pu ai lo la actor pu na golang jang boy sir jang boy ko ma khat kain do kit nom sel khan dong sa khat na hi na mel jang ho hi na multi talented now kin ti tu na ta kain sei nom sel film industry anang lut ngal ta film nong produce nan bolin teng la film nong ta direct nan bolin ala story ang nang mama ay so na sir kita banga fictional story teng la nula pa memory lang nan bol hin it's a film industry hin inam sunguwa society sunguwa hi na ichan le to them aphalanga ichan to them al asilanga ichan to them so ne khat in sai ke pa film hi impact sao mong na sei nom la tam pyong sei the hin aphalang tam pi sei the hin na asilanga ngapal masaw ten na asilanga ngapal masaw le koi video ang tu sei daw ten na alam pia tu lai dialogue ki jang jeng ho na let sei te hin na kam hoi si hin na ai lo ala thil dang ho hi in ti chi mi asu khama ma jeng na dialogue khan sei ke la to dai jong le chu kam hoi si chang ngai mo hin na ho ta bang hi in ma le i chon chan ni khan chan ho hin na mo o bol the hi film hi asu si the hin na e chi ya cho amang kita lo dang hi ta ji chan na film hi mo bol the hi po in chon chan khan chan ambal le ho hi ku ki te custom nei khan khone te hi ven na e chi ja cho e bol the lo ho het thim lo ho hi mo bol wa lo hin cho hi miss leading ti taw ta na asu hil nom ji mi tan bi deng na example ra e ku ki te cho sexy te hi po ve na mi sexy te hi po ve wa nga cho kha chun thanom ja sexy ta ke bona da chun kha chun khoi man aphat man cha an ko pi jeng na aba na cham ho a bol ki jeng wa hin na da bang nga cho tu lai te so ke bak bei ja cham ho se se jeng ben ko ma kon pen bol jeng hin na ga se de nga ne pen ne me sang khol a lo na he chan chana ang do de am ho jong kho amu phat no le kham tang la ke ve thaw do le nam bon la ke chen thaw na so jong hala pon ji ben na he cho da bang jong hi e hon e bol khil khat do hin na chi ya cho he cho da bang thu le la hian lang chon chan khan chan he jong le asit lang atam pi chi the hian let's say ke van dan han lang ka som he jong la na dialogue he jong la na in sunga ha asit the tam pi apo do the kin hen na abang le to nai sapena ga se tang let se te hin na cho thang le hin na e da bang a cho isai cho media and influenceable the hin na e chi ja cho ki cha nom ta hi media bang thil mo bol the he pui na e bol ding a jong le mi phata do ding he ho na e lawa le zin na phat ani ngai na ti chu ka se no me hin ba le a phalang ga se lo hen moral film tam ta ini ben na example mi u pa hin kho ti ho sale le director na ke bol ho jong chu even ai la chun in sung thu sim hin na ta chu mi ki hin na thei hin lung chang tong kha thei mi thi su na thei hin na aba le love story a dinga ke ta na thu sim hi in chu ta le thil dang dang nyaw newa moral video so na tam pi min cho jong hin kisi pan the apodo the na ham dan ke za ding dan film content na po hin na chu ta le tu ni khwa hi a phat na ding hi sa sei lo hen ku ki te hi chon chan khan chan
hi hausate hi veti tangena ke zadan chat lo me hin so zo si hi wanoi nam pin zong vale hin lamdang asa ding hin na ithil nei ho hi thil lo pi ta gun ta hi in so zo si hi phat ami dai po do wa le hin wanoi ya chi ki than the veti yong hi ka se nom khat na hi na chi ja cho e pula pa thu simi han lang e custom culture han lang i khan chan ho zong na so zo si hi phat a hi po do thia hi le e ho de nga zong akha mang ta lo ding sta le wanoi jin i he law zong he ding hi ka ta sa le na hi chung asit lang zong omen phat lang zong omen chi ja cho aman dan he thip angai je na phat a khol tu angai je na phat a e bol ding ai le ti go de ne angai je ti cho ka si do nom he e pa me e khana e ho India sunga ti tau te India sunga bit na le Bollywood o min na ateng le Telugu te o min na South Indian te ka ti Bollywood ti te na ama ho hi bit na le aki khit na na ho no ne su ke de aji cho Bollywood te Hollywood te ko pi na ama ho hin western style in use westernizable be gam pa amba mong da tho na Bollywood te de le South Indian te hi pham atam zo hi family custom related na ateng le ama ho tam apu apa custom to do la hilo wa le masang lai gam le gu to do ho a tho we te ka RR ho na RRR ti na teng le film tam ta South India ti aku na kil na the in sunga chon le khan nu le pa jan ai lo le sil le chen chan khan chan nam ta jeng na the me na ai wa nga chu e ho a hi wet ki na le e ho hin Bollywood te banga ho a film ka tipoi na a film industry te ka tipoi ami pi hin e me se westernize ki bol go na am fashion lang pang hin ni le cha chon le khan hin yani khan to na chu ko pi ding na chu ai rang man tha na ni paw na I man tha na chu pham te le khan khunun kho mang ta chu la na sil le chen e na le pasal ho ki von dan nong pasal ho ki von dan ni me chu ka den nai pon ni me ho adi de chu e khada pham to ka chom che khe ai lo skat chom che khe na ai le pham songkhol ki von nong le asungai pi ki von hong ki lang su ke tabang ho ai lo wa le zawan sei banga chu songkhol long pham ki tang thadi dia wa tabang ki von hi cho western ho von ki von phanai na ai bang inam pu ni wa hitabang von designer so inam pu no ang zau tem le iti nu le pa te se pi le pu tan iti thu ri bam na he so in modernized westernized ki te yong le film industry te and fashion han lang pi yong le email se amo pu vin na he che na ho ko ma request ke ma nong nipi thlanga ko na kan se nong che le hitabang film ki bol na han lang ipp ho a he von dan adia von dan he na tem le von dan ho hi tham khat focus ni bol pi wen lang von hi din dol na atem le chon le khan ho tua ka pa go lu anan bol wa gamne nam thu hin tam ho South India te na focus ban ho lang sit and focus pi leson inam sung wan younger generation ho hin khan to pi ne le man tha nan ki mang pon te na khan to pi na ai nei du atem le support umi thei tai na eso ki pa me chom khat break law ten kheu lim naw sot tim tan ki pa men pharoi phat pai pe wa tu chana in pui wa pathin chu thang ban han lang nam sung wa ateng le society sung wa film industry lang panga khan to na dingai ke ho naw teng le inam sung film industry a ko na iti khan to na inei the dam impact ipin am ti ho chom chat in kheu lim naw hi chan chu hin ten mabana break routing in kheu lim de sauta thu ngei ta omen pan lapuma nga hat pumai in nga jing divin ka hin tembe Khui akon hung kisim do don theizo se hi khui zu thingsel akon kisim ahi khui test the Heart of Manipur.
avelin mi pi zo se break zavin kain lem che kinave tua kyolim zom kit devin flima tup le doi ain ne ya director pu actor ho hin ama ho to vela kyolim zom kit de hevin ngai lu nei ten panna la che din kain team kinave ni ki paumin break jom khat jawa to kyolim na zom kit ne ten to director pu actor pu tengle producer pu ko ma question khat kain do masak no me azawang so personal question tam ta idong tawin ai wanga to hi back zawa hi kit in personal question khat kai kain do nom kinin film industry na hunglu thi ipit tup le doi mong mong na ne ya na hunglu na tengle acting role ho ipi ho nain la padam okay pa ye chi film industry ka hunglu lo na ji la ka tu ho chu hin sei jeng katin ka sei ma bangen izon ne kana sei tan na high school ai pa nai tho simji kana tha no men cha ta le chapang cha ka hi wang go lui thule la ho he ka tha no men na ka hol jeng en amal le he chi ho he thina deng chun cookie khang lui lom ki ti so ka loi khom na he kana bel ji en wala program na deng jang kana pu je ben na mo lo ko za lo ho ngan kana sin ji en amal le he ta thu ka khol jang la chun pile pute ho nu en sidonga len chon chan khan chan thu sim ho ha ji atin la chunu en sidonga mentora so apana kada man sa he tan cha chuna man le khabu e bikit nen i cho zo si ka vet na hele he ta banga nam go ki khol ho hi amo om ding hi ka nom bon la ai wang cho hi very risky hi ki mo bol thelo hi zo ai sei tai na custom ho culture ho cho isi bol ki la le chon ai cho hi jing de he tai ne chi ya cho sum bazat dong sangai na ai ma chi ne jong hi phata upgrade bol ngai he na man le so do si mi be the denga hi ne denga cho technically mentally amal le na thil film langa he bol dana system ai na sa ta he ai ma hi kisim hoy ngai jin kisim phat ngai jin hi choi ka tup na len pe na he na goloi thule la ho hi na sa ta ba le chon chang khan chan hoi phata mi pi he the denga na ba noi he the ding nam dang te the ding ha dop sang ding ti hi comment focus he na cha ta le go ini ho goloi thil ho na to example ra go sam jong hi amu the jong a hol the a hol mu zo tap po en mu jong a ki mu zo tap po na hi cho to masanga chon chokalong lu ji chon pankala ven hele zo ka se happy ti hota chon golui la sony la thum kan khum do ben na se la ko na sponsor ka mo ben ye cho do siong cho thol de ka ti ben ewang thil ha sa hen na su pa ne lo gen thi asa te ke ji chon tu chunga he golui thule la kho sa ne bola tu chung ka pa golu film na bol ham ati kit me the de hin ji ja cho hin bol do the na ding le pan la the na ding a cho hita bang thilo go hi first step second step ta hin kela tawa hin na he chu mabana china denga he kal khat ka hin sum ban pan he na film industry he na he chu ke material da na he a them jong ka he po e wanga chu ka zo kham khet kham ma he pan ka hin la pan a he zo in na sema banga film hin nam sung asim hoi thein in sung asim hoi thein na aban le wanui le sit he denga jong wanui le sit ten he thine denga thol len pi to do the ni ti ka mu ja he film industry hong lu ka he khan khunun khu ngai lut na za na ki paw me khan dong i chan khom piao na akiman cha naw hi atam joi kham na thei na mule pa thilu na keu se ta wa so masanga chu le namlam ka han anangai ma da le chapang phalo chapang se ngalo mule pa na phwa je mai le thingnu exam lut na e ta bang khang nong chu ina phawin to ai le kham na thei lang pa ngol ki ta na i chi kham na thei ingol hi nang malung gela cha ti he khang dong te hi i ti hin khu ki man le i chi nu le pa thi sun a kon na ki hoi the dam ti he ima dang asiam he pon na nang malung gel ta san neu khan in share lesson ka ti bo chapang chuna nanu to na anu pan na patia kho kha jinga na ani wa pana le kha patia sim sa film lang hian lang le khalang hi jong le na ama thanap lampang hoi ta na a chi pi wa hi le acha te chu alungge longi khel du in na chi kham thei lampang in sungbil lampang ai na boinam pon te ka te ke long na dan chu chapang ai pa chapang se po ko hi le anu le pa kun ko ma angai cha chu anu le pan ai ding dola su brit pi ding ti so na ti dan chu thil chu chapangin anu le pa ko ma thun teng le anu le pan direct api le
oh abai sa ki mo ti ta banga agyal bai um chu na hei wang tu wang hi nu le pa te zo hen a value cho hil che na ten na chapang ho chu hiti chan pui ko kha le ama ho lum de hen ten pathin thu ta kum ki to in te ti so na ki paw me sir kam nan ko ma neu khat ka hin do nom ken email se hi topic ikido de hele tu chung kapago lu film to ki saya ke se che na rol dun zu wa na ta na rol che le se banga cha panel hin nu le pa panmun rol na la in na e che nu le pa panmun rol la hi life in ko wa he nu le pa te hin mo pu na tam ta cha te hin ani even cha te nga gol thang o chi khe na tam pi ong nu le pa mo pu nong hi in teng le loi le pai ji jong hi na khangdong gol thang jinei lo line hi nang ma gel danen khangdong ho hin i ti le koi to ki vo ai lo ai le ni ele don lang pang hi i ti hin kho mang leo ti lunggel na ne ai nang nu le pa le cha te ki ka hai na ke ma hin dan ke ma che pi lu ju ya na nu le pa hi ken tu le to sang ni loi pa pe na ka nei ka nu le ka pa tu ka ki ho ai lo le ka nu le ka pa hi ka lu jim han lang ka ki pa ne jong le ama ni ten ka ki ho thein na dayong ka ki dai ji ho ai le ama ni jong a cha ka hi wa nga chu ki pa ta na anop le to nan anop le i ho si lon na cha chu kin jong hi chi a hi ka nu le ka pa ho ka loi pha pen jong ka nu le ka pa jong hi na pathin nei pi nu le pa hi thing bana chu i pathin pa khela le si na ki chen pi hi na ama ni cha te ja hi nu le pa hi min si thei na ai lo le khat i ho sa ho lang ki ti le pa ho lang ki ti le na nu le pa pan mun ya le na le ni no ja jong mo hi pathina ngang thim ho chang the hi chi di hi cha te jong het pi ngai na i ne la ya choi le chun ang kana i loi pui nang ki che thei na nu le pa hil ne het thei ma sa ji ki mo wa te tu la hi nunga ko lang ai lo la hing set mi pi hing set ki ta na si la pa ki ta nu le pa hi kya wa pi chana lo la kya wa pi chana hi him sanga i hin ko ne la cha nang i pi jong le ki tim zo i bo film ma lo la nu le pa ni het pi na hala i bo kha ai lo la ama ho ki pa ne i bo dong lam ho na ki ta ki het pi jing ngai ti ke ma chi pi okay ki pa me chiti nang sei dan che hi le nu le pa ko na igam la ting le nu le pa hi pathin in ama khela apu meli ten sei banga chu imi nai mu the pathin na ija chu ama ho ko na ki gam la ting le a phalo ki tai na e chu hin adi aji chu inu pa ko na igam la ting le inu pa to iki close lo ting le thil chon le khan ni le cha ong phalo tam ta loi le phalo loi go phalo tong ki ki vok nom jin na a pha pen chu le loi pha pen nai nei chu pathin imi na mu thei nu le pa chu hi je na e chi khang tha te lu sin teng la tu chapang ho khang tha te u se hin ti hin inu le pa te loi go la ki vok thei le i ma cha chi khial ne umbe pon te ti ki ong ka ta san ka ki pai ton na sai jang boy ko ma hung chu ki in ting introduction man bola chu sai na hinglip lang na ko na hin na hinglip te le ho man pura ding a hi khan tu na in a phalel pen ti dan tai na ti yung ki sung la avat wa na hung wa chai na drop khadum chu tabang development chang ju bu chun hi ven vit na hala na jam ki khosa adan lam pha na lang pang lang ipi pyo na development lang pang tham khat ala sam jet men ai wang nang hi chan nahin phan ki pa kan ki pa pi to ka hin do nom che le hi chana hinglip lang pang se hi pon inam sungu ba hi e thing thang ko pem te hi na them khat hausa upa ka ti poi khosunga sumle pai ni ka ti poi ama o hin sumle pai a hin ne ya ai lo wa hi le khan to na a hin ngai cha ting le khan to na hi khosunga pulut go lo wa thing thang ga ma pulut go lo wa phai to la mi khan to na iga pan hi i ti ne ge lai nang man na lung gel in se pel sun di parliament hinglip gam hi ka hian ka pe ne zong hinglip ma hin na hinglip ma mon lai ki ti vai phe kho hin na ka pe ne gam chu ka long se in
tu ni khoi hin sema bangon chu mi tam pin a bol thaya china thim nan ne ya ho teng la gam la go da la pai ji na ke dong hi chi ka se do lo wanga a so pia ka long ga la kan po nan ka cho hin na wanoi le sin hi hang ki khel jinga hin na dang la ya cha pule pa te khanga chu le pule pa te khanga tan to khang education khang he tan na china thim na za chung chung te ho hi gom pho ma hi thilim khang to ding a hi en a hen la hing lep gam hi ga ba ding en chung gan thi ha sana gam chu ai ma jing en jong ki to hin na to changia hi langa he ai dana acting age bola smart ata ke ban banga hing lep danga ga chia le thing kai ding ala thing ki kai jing na hol po den hol ki po jing na an chang po de hele nam kala ki po jing hin na so he mi khai ha ki hai het sa lo hi ai dana lam kai em phal hen smart ata na ti ji thu hin cha ho ki san hi khona ki sula lai hin te changia chu de khang to be nai lo hin na ale tu hen ni tam zo hen neo khat a bol thia chi te nga ilawa le khang to na ngai cha te nga le gam sung he da la ji na he le gam jong ti dang ka tam zo si hang pi ni ho ki te chen he ho ti nom ji na he chi he phamo ka sa le jing in be ji ham tia he le nu la pa te ho elo la gam sung mi te ki na chu tu lai khang tha le khasim ti ho hi na ho nation builder hi win chi ya chu ho an chine thim nai izil do teo e bol thine te ho hi gam sung yang sung ko sunga polu talawa e zamang pi ji je wa hi gam sung ni le kha thim dong hasan che che e ben a la got bit that na itia chu ki khosai hi in he chi hi bowling awang de lo ta hi na he chi ji chun ichi nei thim na ho e bol thine te ho hi za chum chum he na ya ka thim zo min tin wo pe thim zo min tin na e lawa he le thil dang dang zo min tin i pu i pa gam e gam chu da ha dang dang mi nam dang gam dang ho kom ga bial ti ho jong hi tam thim ta wen na pura ini jo phale manipur in first sung elo la gam dang dang bial jong yum tho wen na cho hi pon da om ta hi kai de dan le kai longal dan wang chu hele ibo thein ho ichi no chip no ho he na nge phado sia chu gam hing le ma tum thelo de na jong na kum na om thelo ding hi e chu na to na tham na mun chu me ding hi na he jong le na bol the na china thip na chu nagam sung ni dia pha chung pi the ding ham na nagam sunga ding a chu pani tin la ding ham na na kho sunga ding a pani tin la ding ham len sunga ding a pani tin la ding ham na hi chu hi go khom ba i khoi biang gan thia sa no hi chess maker zo hi ten na gan thia sa no tho zo lo le tho zo lo ja da la pa hi bol lo ding e ho zo chuni ti ka bola le ka gam sung ko sung ka biang sung chu khelom dan ti zo long gel ni a pan tung tu na nga ye na e chu da la ba le chuni pui pa gam chu ke da ha ding hi midang sang thi hi cho do chu focus u ten na a hen to bang hen ka senom chu chaina ke paum ten khang ti khel dong zu yen song emele tha ke ne ta na pule zamang ho kim ama hi kine pi ong ta hen na to hi ama chunga ka sidom ke champion ka ke pa na kha chu e jong hengli mi ki hina zala chu adam lo jong ke po na iling ko wa ke po ke zone a thi jong ke po na adam ho jong kenga ke chi tho tho hi na po na chi ti chu gen the ke to so ke hi en inu le pa sunga ya pu pi thi ho do si jong chu ke po tho hen na to hen lam pi hi for example lam pi sang ho lin zo ai ki su hin na ke pa jing hin emele kai ke jin ambulance an chu pai jing na chu kalung thima to kha hen na chu pang ke he wang chu ke pa war jing ye chu hingle ben hingle ma cheng ki hingen the ne ke tu in to hi dam lo ha sa jong hingle ma pa na apoi moi tele vu tang ke pon the lam pi om tan na ngare jong om tan lam pi jong om tan tu sang hoi zo lo pha zo kine pi om ta pule zamang jong gam sung an ho sa pan la ding ka kenap naw he na tu ri chan gya jong to pha kam jung wen na ji a chu pathine wa hele gam sung ha ti khel na khal wa an pulu de ti pa hi ka ki kenap naw le pen pun do the ti ki pa me ya to ki khel na chu iti ki pulu wang le personally na sum le pa e lo wa le government na ko na pan hin la thei ko ma nei lo je wa hi chan gya chu gen thei no no ma hin khan to no na lu thei lo hen tu a hi khan to na ti ai la lampi phata cha aluna gari alhai lu the ai la khan to na cha bai sai tai na ai wa ni chi gari alhai lu ma na chu khan to na hi mo lu hlum jeng thei po ye agam mi te nga pu ke hi che agam na sei banga chu change maker youth ho na change maker hi ngai ta le kha mun chu ma ga sima teng le na phata cha office lin le na ga to ai lo wa le thil dang dang talent ja hoi mun chum kam chuma abol ho hi khusung le veng sung hin pulut lew na he che among chu khusung le veng sung an pulut na pa chun ki khel na khusung a dinga development level exam ka dong kal be ta na he che level pa chun ama chu I tabang ni yam gam le nam ngai lu mo mi ham ti an phut che na
ki pa me tula inam sungwa hi le khathin aching atamin ating le talent pathin in talent api hoi zat zat ome na ai bang ma hin mun choma pem stay sum choma perform the ball win na ta sum la pai how no ong an ni pi win a he wang hi che how na ni pau chu a khu sung da anan ni na ni tampin phai sung ham ai lo le huilam city len ni na flat ai lo le building kitung mi da poi na ai wang chu ate ka to hingli ma sai jang boy ni na nangin tua film company film industry nang lu na lol hin sang ta nin ne ya sum le pai mi banga nei tu li ong le sum nan ni teng le hing let non da la lam ka building na tu na le tu ni kheu na he nam namo de tai na i che khat chu mai he ya chu gam le nam ngai lu hi wa hi le i chi i thep na ong chu i khosung wa i pen na khosung chun polu nei tin ateng le ong kham tha chapang bu vut vai la ki chim ho hin khu chu ki khian nan pan le ban ita bang i khosung thoving tin i gamong thoding ti chu kyong kata san ki pau me to aban khat hin do beleng sir tu chung film na bol hi ipi film company Lizon nim titan ichi film company hi koi pen in an phu do it da na ma thu sem ne khat in sei pi sun ki pa chi film company hi tu hin Lizon agati na film a kong ro la pa na hin ke bai po na chung chung ai ji chon ko fida no ya phang pana te khai thine denga chon company khat ani ngai jin hi cha chung ka gelen en le kalong the my brotherhood ti hi hin na ka hi chapang cha ka hi in ai bangin unity hi poi mo ka sama ma jing ade sana kin poi ka lu ka ngai lu ka cho hele chim ku ki mi zo ki ti hina ka ngai sang wa jing na e cho amo zo sikin ka so pi bang ka gyar jing hin na e chon brotherhood film company ka ti na hele age gela hele phale se le akoi chu hitala na ko ki chapa kha hi gen e pau ha mo hi kili sa pi ngai ti chu ka gel do na chi chon brotherhood english pa za ngai poina ka hin kholen hele major language sa ya he te penas Lizon so pi na Lizon ke tin thada ko kia chon vai phia chon u na ke tin pai te lang chon sangam ke tin na ha chon so yo chi ko khama la chon Lizon ngai ka sawal na ka sawal na ja chon Lizon ka so pi film company ta bang cho ka hin phu do lo he iti kumanan phu da teng le ichi Lizon film company no ya he music video ho teng le film i ta bang na bol do tam 2021 apa na kana go na hitan na hela phata ko fida kalu no ba affiliate ki hinaw hi 2022 wala haba min na stale Lizon film production film company no za hi official music video hi sagya pa na somte ka bol do ben na film hele tu chunga hi first time hele la hi first time na ki pa me ai le tu chung kum khat sunga hi chan nan bol o tiu tana kum khat sunga hi chan nan bol music video ho sagi ni a kona som chan tabang nan bol do oven nan sen ateng la tu chunga film masa pen a hin i chang chu nu la pa memorial hinala na it's a memorial fictional story movie nan bol pa he hinan zo hi i tabang lung yel na nem i ti ki pa nan nem chen as khat full of joy ti jeng matana aji cho lesi mi hing khat hina hi bol do kha lo bol do ki ti hi thilopi ta hi na abala lesi na hi gen thi ha san he jong le to kha lo to kha hi phathe bona kha hina pathe bona kha ni ji cho thil hi bol khila jong relation om bol kha jong le he ma ban ki cha le hin na hi chi hi ja hi film ka hin bol do ma sang ba chung lunga ti gel hin na hi cha cho film bol na jong hi kina asne de jong tam piu me hin ye cho abala fighting ho jong atam ken na na thi ki su do na jong om na khat pe kha na jong na thine the jong ma hi abala sumle pa jong hi 3 lakhs bazat na ki pan chat lo hi nei kham khama ki pan hi na e banga cho english to chin it phale lam pi khalo me ti cho hin na tup nai ke nei tin dan ake pan ja cho na e chan hi ki ge hin na ban le hi chi film ke tho lai jong chun kanu hospital home ke na film ka tho ban lai ta he october ha ke pan ke hiben ning ko october ha ke pan ke hiben hathun ta bang shooting ka bolo hin film shooting ka bolo lai ta he kanu hospital hang lut ken na hafta khat hospital ko pi ken e chong chon hi chan ham khanen lungneu na e pe zo ben e wangen e than le e tuk tan tan ji chon hun ji gal ka jen na ta le e che film bol do na denga hi
ke zong he in sungen thi ha sai ki ji chon cycle cha jong ki nei zo lo a hin na cycle cha jong nei zo lo sum la pai jong nei zo be lo na nei zo lo ti tang na he chan gi ong ki thun jing ka ge la hele ama sa pe na he family te support na he na mi hinga se de nga ka un e support nin ni sungai ka u to kanu si to ko sa ka he ben kanu la ka u hin ka thil bol le patan e support ben ka ko sumi hon e support ben na ta le film aga pan khom pi ka loi ka pai te hon na mo jong phat en sumla pai halang thala jong e pan pi ben na ta le sa le hanga ole na ho e ke thu pi ding e ngai lo ding atamen man cha e za sa ding e la wala thil pai mo za sa ding tam pi men na chon ka gela hele film on ke bol ke gela lo pi ka sai na ka ke pa he jing na pathen ngai lup na pathen ngai lup na pathen phathei bon pathen phathei bon he ke pa me azawa kan se khelin na nu na tin ka tin na u ton na pa na memorable nei ngai da men lang ta abana hi tu chung chu le success a hi wangen level khat success a hi na aji chu to hi yet to be released ateng le marketing lut na lai ding he na marketing strategy ong azawa chen ke hulen tan na to hi release nan bolding chu ni khong na seitan ateng la amun mon hong ke hulen tan ala hi chi nahin release ki bol chai ting le hi chu se hi lovin nong chi chi ding hin project dang abana project camera til ho ai lo ai le industry company adinga thil lamding omam ateng le peham film atha project ho pi ngai tu na niam mabana project hi pathin dam nai pi ale tupna sang ta ki nei jin na ichi hi ama sa pe na de lo wa pa chun chem he cha chai lo ala chen lo wa thei lo ding hin na i chong ni thine de nga cho lo phata ba de nga cho chem pong he cha cha phata him kip ngai jin na i cho lo si ta banga cho film jong hi ata lo den thine de nga hi camera hi apoi mo ina ta le camera to a kitum hele Sony FX6 hi na hi chi hi Netflix in jong approve bol ta le phata tilgre ne ho an thingna zil nei pu mai bol wala chon national level chang ge lung the ding hi vin la hi chi hi tu khana ch ke nei hi aman he le 7 to 10 lakhs ke ka hong hi dina len so bo ma na yu chu ka tup di chu pi ham tia he le tu hin pathelung sin nam pi te ho ke thu pi ne zalen na a ke lam do ta ke lam do he le chon chi national level ka me the khat le Netflix sang ya koi do the khat cho ke mara ku ke te ne jong cho mabana ka to na khat he tai na step khat he tai na sta le mabana film bon lom hon jong a za no wala za theu hin na sta le ho film bo ho jong cho ku chang gi level ju ka thong the ding hin na hi cho chang gi ya chu tup ne ke ne hin film hi a thu pi na lo pi ya cho mo bol ding hi lungel ke ne be pon na tu pa na sa ta tup ding e bol pa na sa ta focus ding na sta lo hen ding ti pa hi in sung level ko sung level in tin level wala nan pi level la tup la doina ke ne hi ji chon to a ake tu pen hele Sony FX6 kitina chu camera chu hi en abale project film project hela tama ma jing na ke storage me me yang ko class 9 apana 10 11 12 ka sima ka ji me me hojang ko ya khabona kisin do jeng hi abale documentary ho ta hung he ding hi na ta goli chu ho sa de na ya bang documentary si se chu ke bol thai lo ding hi na he chi a chu it's a documentary ho bolo thine de ngang cho sumle pa hol na de ngas anup jab jab jong film ho jong bol jing ai na eta cho western a jong bol ji dengo ban le ho custom culture jong bol ji dengo na ta cho ban ban ai sa ji de hi tam pi wang cho next project so me chu se do no me ti pau me hung chi jing pe di tai na ai le film industry lang pa ma hi e ho inam sungwa nu khang tha te hi pan I chan le lew na tiam ateng le nu le pa te ko ma hi chapang ho film industry lang panga alu deu hi na dei sa na ipi umam se ne chhat nei se pi nu le pa te ho hen na ma sa pe na he cha te ho long gel he thim pi ngai jin na e chu nu le pa te ho long gel do cha te long gel cho nu le pa te chu he nge I pa thi nu ni za du mong e wanga cha te tu na ta ta nei mi o men na tu na ta ta nei lawa lak na ding me ya ke lak sa nai lawa le thal tam pi bolong chu alo the lawa le si hinga om ding mong e wanga cha te long gel he pa ta he pi ngai na e chu film industry hi he ta banga thilna to do na mai hi po film industry ke lu ne ka ba na he le e to do ne chu e in sunga jong phachum nam pi adinga jong phachum mi adinga jong phachum he na he chi hi kamu inna to dang nang sa nga jong thu pi ka sa ina abal pata ke lo na le income jong hoya hoi hin wa adinga
sumle pai mu no na le sumle pai hope and ho jong celebrities of film bor ho hi hin na min than na pa tai ho condition bo society condition na to lo mai meji hin na ai wangen kum nga kum somzo lo wang cho pathin pha sa la ku ki te film industry jong hi ti helana style di ti kenem naw hin na e ji chong cha te ho alung lut ma jong la training phat an bor sa te wang alung lut ma mo so sol po tin na alung lut ma le training bor sa ten camera kap dan training bor sa ten direction bol ma direction phatan bor sa ten na training cho acting bol no mal acting class phatan jaw sa ten na e cho alung lut ho cho mo so sol lo wa training zo cha system pa foundation ti pen ho na e ma ho zo hin ki sima hele pha la chong abola chung gen the jong lo han ko ma de nga chuna an cha the lo pi taw hi the de wa hi ki pa ma chuti ai le mo lung lut mai mana chop lut na mo el jing the hi poi na im lo se ya chen lo men ateng le thil khat bola hele doi le tu objective na e so azaba sar kam nong seitan ki pe puma wholeheartedly bol teng le bo chu num ki sa teng le success um ki mu he na ki pa me tua ga ki sei bele azabang ipabu tawin ani mo thuwang hipo masang jik ma wang cha ahoi mo the jing na album visual album khatlani thovin tengla neu khat himlak tengla Instagram Facebook wa friends follower how not ne aten le cha kon chun abang loy akip lampi hoilo azot khain na abang loy zineinan ani na zineyong cho success ta taong chum nan tengla ai wangena success lo kit na lai e chu hin kham tha te dinga sa di ana e chi pham video ho tv ho ga ki mu nom mana bol ding wang so ai pon na a ji so me lo se hi hin khwai bol hi lampi hum ki chi pan pa hi ki kin le the lo hi ji a cho i chi na khat chu jang pe na chi ding pham thil khat hi teng la ki nung le ding ti ho wang choi hi the lo ding e email si bola hai lunglu ta bol ti cho he ki pau me to na pha jong hom so jap tan to hen im madang hai pon a chai na langom mano tin to ai sar pa ko ma sar jang bai ko ma kan sei nom cho tu chunga na project complete na hen bol pau he complete na hen bol pau he release hum ki bol ting mon ho teng le ani kho ho jong chu nan seitan hichin chung cho na chu nam mi pi ho ko mai sei nom na ni ai la phat an pi ina mi pi ti ho ko ma he sei nom am pi ka nei jin na e ong le pha so ta jin chung tam se pong ka tin e ho se ma bang wa hi ku ki film industry hi la sam ta hi na long se dom ta hi in to hi tampi kala ni cho henge alo thelawa celebrities dana cho actor actress awanga cho ki hi sa awanga chona hot dom ki hi la hin na e chang cho hot hin do ngap lawa na hot hin do ngap lawa palang ngap lo ho chon asum lu za long mu kit lo deng na cho khang to nei lon khan su lang hin na e chi a chon to lai hi film bolo ven youtube ma ko pe le men hita banga cho bai se de ma beding a ko sa ven na chiwang chu igel lo de wa hi in aji cho film hi sum lu ta thalo ta tho lu ta ki bol hi in style le film hi nam pia denga humpi khan hi ti hi gel lo de wa hi in he chi ja chong film ka bol pau hi ke hon jong sum pa hi kamu te dengo style le se sanga tam zo kamu dengo next project ting la chong mentally technically na ta cho update ti bol ngai hi ku chi phala chu mi pha du cho na toi ho hian lakhanai bo lakhana bo bol jing ding arsenal ki khel lo a quality la ki khel lo na ta chu jene chi jing ding chu mana chu khang to di hi po we na ka se nom pen ta chu pham ta la he cho chu ki them to pi ding so no pai ho na wa jong hi nami pi ten ha support ngai hin na to ho denga zanga elo la zakhat sang khat cho tamai the tam lo mai the elo wala mi kha denga tamai the tam lo mai the na ai wanga cho no zakhat sang kha zanga ho so anji ko khom tenga la chi hon thlo pi ta nam pi denga ka bol lo the du he ti cho i he de hin tem he chi ja chon nam pi te hon support na ngai chama ma jing ben cha ta le e ho hin film industry nei lo hin na industry mi chu film kha thodenga la chon lin ta ne ya gamjong ne ya thojing e ho he film thodenga kha ko ma henu he pan e ni za so na ke ti na a cho khat be rom po ke mo za jing ku pa lo na nga lo na lo na a cho bon ho jong chu de ke mang jing ina e chen gya chu pan ke la hen tu ne khwa hi film industry ke ti tenga la chon actor actress ho si thelo director si thelo producer si thelo bijan pela
yo ho sa hi meu sin ki molang amoi ka su boi lo de tu ni khwai e bon chang ke wa ku ke film industry khan to na de nga hi tha in ye he na ye chu in ho in pha jong ka jang ji vin ong jang ji vin na lo le na bon hoi na bon phao jong kar ho jong ka ne zo lo ho cha hoi ding de sa na ki jang ji he na so zo si hi ala khan ni chon agyal thelo nan ta na agyal thelo hong chon tha bya ni gyal de wa hi in gospel album film he lo le ti jong gyal jong anom ji tho be na i cho chu gyal lo de wa hi in la pa te ho kanami pi te ho koma ka ti mi hi in chu ta le tu ne chan ge ya hi film ake bon in lo ake zangin mi tampiana thile lo ake zangin ka ai su si jong ji de lai he na ka la sun le pa te hon refreshment e po do bi jong ji de lai na support ta na care ta e bor jong thanu pi jong lai cho zo si ge la le hin khala cho negative chung de mong he ming he na e ba cho zo si tu chanai film khan to na hi je ho si he lo no si he lo e bon se ke ji an khom na zal he na e ji chon tu le ba na jong hi nu le pa te ho film thoding han lang e pi di hi jong le e bon ba he thai ni wi hi ke se he lo wa ka to khom pyo se he lo wa na kom ba ngai cha ka thum tiang ba le e nam pi a ding na zala pan la khom chi ding in ka mi pi te ho ka tim nom ke nen sta le ka pa go lo film hi te ho hin ka thiam ta ve ta ka bo le he pon na e cho min an na na cho hoi le le phale da ti mai the hin e wanga cho he chan gei za khat ka thun na ding ba ko kal za khat ka sin de ma kal khat kan se ban pan la yo hin na ji ji chon ka film bol hi flop na zong hum ding hi first time hi na ba la hoi lo na zong ding hi na aba le ka se ke ka bo ke zong tam pium di hi ye chi ho la hi ke support sang hi neo khat bol ke na ho ya viral mom ji na e cho hi feedback ai lawa le sei khil bol khelo ma jong le Facebook Instagram ma jang boy vi ku ki ka kitien bala ka number ho jong ka pe thang jin cho hi apa chom din na gelo wa phana sa wa le cha jong inbox nin bol theu hi na e cho ka bol khel no mi ko ma se wa la ken ke ka pha chom pi lo ding hin na ja cho ka bol khel no hi ke ka ho mang cha jong ko ma ne si pi theu ti jong ka se nom hin teng ba le ise ma bang wa cho aba na film khan to na denga he tu na sa ta ke ne hi ji cho no la pa te ho en churcha course elo mon dang dang a jong hi so hon ke bol ding hi en ka te kan ho za ka he poi janga ka he poi donor ka he poi na film khan to na denga pane la pi chi ding jong ka hin tim ke do ve tu ni kho chi film lol hina danga pa e la pi ho zo si ami chan chi jong ka pa the pon na ka pa go lo film lol hina danga pan e la pi ani ang ka hi mi tam pi ngai lo tam ma jing hi cho zo si chung jong na chung chi wa ke pa thu ka phone no ben tu ni khwa hi tok so de ngai first time na in se keyboard ke jong te he ming na na de wal ja cho zo si aga se keyboard ke ho jong nami piti ho koma ngai dang ka hin thomen a chaina lang he to ke hanin tu ni a he tabang pha le pha kilam ta e gon pi impact tv producer pala team ho zo si chunga ke pa tho ese event da hi chi hintui impact tv tok so ke bon tui hintui sponsor involve pi o company ho chunga jong ke pa tho phong ve ti cho pe ma thalang chala le loite ni thalanga ga ase the chu hintin tu hin ke ho ko na chan chu hintin angkor pa ko na pha pe ta hoite ti pau me Việt Nam hay là nằm mèo sẽ băng tràn hệ là kia ai và nó thấy xây cho ham ngay lụt nó này mi hiểm vang chun lùng xuống ngay lụt này mi hiểm vang chun xây độ vang cho bài đinh ông bệ sẽ bơi tí cho kia lăng gì kia bao mình film industry napu nat na le namsung khan khunun ko napu nat jala film industry nan phu do ho thu do long e kheu lim win khan khunun ko to thua chi film nan ka bhong nan seitan ke pa amin tu ni ke man cha khom na hoi anom the jengin namsung wa khang tha te hin teng le insunga teng le namsung mi pi hon jong nam mi pi te hon khan to na nei du ka ta san hi chi tu ni kheu lim na he jing dingin kheu impact tv tu ni gas ni hong pan pi now to impact tv cookie chipin thei talk so gas ni pan pi now win chi memento thumi no khat che kan pi nom win chi ken abon cha ki sum he ke bang khat hin sim da nge cookie chipin thei talk so gas presented by Pu Khailun Khongsai producer impact tv channel memento sponsored by Pu Lieutenant Colonel L Paulin Thang Khongsai and family Keveng Nom Mantri Khuri Imphal Manipur tu ni no gas hichalaya inam sung khan ton di wai kheulim di wa gas an hung pano
hedging the memento sponsor in ball pi wa le tu la tu a Indian Army a pu Lieutenant Colonel El Paulin thang khong sai to ain sung mi te ke veng no man trip khoi a cheng a hiwin ama ho chungong ki pa thu se hitin ating le hi chin nine pe do ving ting khat cha nei tu ni cholim now hedging na ding hen ki pa mi thi hitin nei thank you ke pa ubeng cho hin tin he he tabang pharoi phat pha epi owa pathin cho avelin thangwa ki no hitin tuni kheu lim naw phat chomcha me pi zo se pan na sata na la za lawa tuni impact tv cookie channel chipin thei talk show ong hi chan chan ki pha hin chuteng le staff ho ating le guest ho crew member ho dang no ninga hin ki thopia hin tuite rong avelin no chon ki pa tu phongin pathin hong phathei bo wen lang teng la tuni in kheu lim piu pu Zangboy V Cookie Lizon Film Company chiteng la crew member ho pathin phathei bo wen lang ikiman sa anawa ito khiali sei khelo pathin engai da movin tin tuni inam sumawa halkhat halni khanto na dinga kheulim na ki sei da umwa la pathin phathei bo piu hanlang film company man ho emi sunga cookie film industry khanto na thei dinga company film industry Lizon Film Company lamkai pu Golhang Zangboy Vi Kukin an sei do ho cheng namsunga lamkai atingle nulepa koitabang khanto ndi theiding ngai lu na zala contribution nei nom oma hyong le film hong ki release ding kapago lu Lizon Film Company in ahin bol kapago lu kiti hi February 11 2 hafta Saturday hi ahitain biveng noma release ki bol di hin chuteng le inam sung uwa igamuwa khopi len ho ayong king kap di hin alain ichawa hin pan nena la piwa ngai lu na nei ta na nan vitwa sumle pa i chalowa eche khanto na le machal na inei pi then niwa contribution in nei the divin avelin kai ne sa vin kai hin te move tuni ke hulim naw pha chomcha chan chun nga hote ki pai